Sanibonani emakhaya sangena elihlelweni amadodana nendumiso ngiyavusela nanamuhla akwase kwaphindze kwaba kuhle amadodana nendumiso ligama lami nginguzakhele ngingureverend ZC ngwakaginenza sibongo ngiyanivusela emakhaya ngiyanivusela futhi nasemadolobheni nanamuhla akube kuhle angeke ngikhohlwe ukuthi ngivusele bobabe president bobabe bo vice lapha emakhaya ngibavusele bobabe bafundisi bobabe bavangeli bashumayeli ngivusele ngingabakhohlwa bomake bo Jeffro bomake bavangelikazi bomake bashumayelikazi ngendlule ngithi intombi zokuvuma ngabe dikhona emakhaya ngidlule ngithi bomama omanyano bangalesine ngidlule ngingamkhohlwa Sunday school ngoba siba naye phela nasetishikisha lapha emagonsa sekhaya sanibonani egameni lika Jesu Kristo waseNazaretha sekunjalo futhi ehlelweni amadodana nendumiso sangena egameni lenkosi umhlabeleli lengitakunika wona manje egameni lenkosi sithatha kuthula kwamadodana bakhuluma bathi izindwendwe bathi nabaya bazindwendwe uyawubanceda bonke kude uNkulunkulu la ngeke abancede noma bayagula noma bahluphekile noma sekune division emindenini naba abazindwendwe uyawubanceda bonke thula kwamadodana izindwendwe
baze bashaya abafana bekuthula nami ngaze ngeva. Uyabona bazalwane, uma sikhuluma indzaba yekholwa, indzaba yaNkulunkulu, kude umuntu lolahliwe noma bangaze bathi sowukuphi nempilo, kodwa lo nkulunkulu lo uyawubanceda bonke labeta kuye. Uthi lo takimi angeke ngimlahlele ngaphandle. Kuthula kwamadodana kwashaya kwaze kwavinyelela. Bazalwane, uyabona la sesiteti la sesidumisa. Lesinye isikhathi akudzingi ukuthi nangabe wehlelwa inkinga ube ngiloku wendani kudzinga nje ukuthi udumise. Na udumisa nje ungene endumisweni emandla kaNkulunkulu ayabonakaliswa. Nanga ke naleli likwaya lami lesingena kulo manje egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha, singena kunali likwaya izwi lamaweseli. Izwi lamaweseli litabe lisinika umhlabeleli lothi phezu komhlaba komazwe namazwe, phezu kwemhlaba isizwe nezizwe. Langena lelikwaya leli lapha eFairview nabe ufuna kulibona, kodwa sekulithathe nyalo uve ukuthi umlilo uhamba kanjani egameni lika Jesu.
Awukwaze kwaba kuhle. Siyabonga ababukele emakhaya solo sehleti kanye lo sanza kungena la siselihlelweni amadodana nendumiso la sifika khona singcebeleke khona nangabe shothi bosa lotako angabe ugijimisa imoto kakhulu etenje kahle utawufika utasikhanza bese sesiyafika sidumisa kanye siyabonga lapha izwi lamaweseli lishaye umhlabeleli lomnanzi kakhulu lapha umhlabeleli lothi phezulu kwemhlaba kwamazwe ngamazwe akadunyiswe Jesu Kristo akadunyiswe lo inkosi akadunyiswe lobusa kophakathe naphakathe ungisimakaze wembethe amandla njengengubo ingwenyama yelizulu vuma ndodzana egameni lika Jesu siyambonga uNkulunkulu kule thuba lamanje ngicela ukuthi ngilandze nayi i-AME labanengi bathi ikushi itasinika umhlabeleli bafana ke laba madodzana ala imbabane atasinika umhlabeleli lotakuthi yizalisa idinga lakho Thixo Nkosi yenyaniso hawu kwaze kwaba kuhle egameni lika Jesu haleluya Siyabonga kakhulu sibonga kakhulu lapha ku-AME basha abafana basekhaya uyabona ngale ndlela lo lalela ngayo nangabe uvisisa kahle uyeva ukuthi lamavi lawa lawo alalela kahle nawulalela lapha ku-AME lamava lolonga kamnanzi angibadla bafana ukuthi babazasa bodwa nje nebakithi hawa emandla kaNkulunkulu akabonakalisa sibonga kakhulu AME basho njalo bathi izalisa idinga lakho Thixo Nkosi yenyaniso sithumisa uNkulunkulu la sithumise amandla aNkulunkulu sithumisa ingwenyama yasezulwini kuthi into umuntu lekufanele ukusayendelene ngaphandle kwekuthi aphakamise lidumo aliphakamisele uNkulunkulu livilisho njalo lithi njengoba Mose aphakamisa inyoka ehlane kanjalo nendodzana yemuntu ifanele kuphakanyiswa asibonge bazalwana kufuneka phela bese sicubeka kushumayela njengebafundisi lapha asichubele uhlelo nyalo ngiletha umhlabeleli kuphila kwamadodana kutawukusinika umhlabeleli lotawuthi yeka umusa nothando olungakahle lamadodana ngendalo ngoba solo nje agijima la kuKristu agijima la mandleni kaNkulunkulu yeka umusa nothando
olungaka kuphila kwamadodana. Kwaze kwaba kuhle kwaba mnanzi kuhlala nawe emakhaya maninkinga yenu yinye niyadla lapho nidla nodwa mina ninginike egameni lengihosi sengiyahamba nebakithi uyavalelisa manje uyavalelisa the Reverend ZC umntakaGeninza ngiyavalelisa abazalwane angivalelisi nje mhlambe ngithi nginishiya nodwa nginishiya nemusa wabapostoli utabe uvuma lo mhlabeleli uthi caphela mlomo wami ukhuluma ngani ngoba Jesu usezulwini uyabona emhlabeni bye egameni lika Jesu singade sashiya lokuthi sisahamba bese sisho njalo sithi njengoba bekunjalo ekuqaleni uyawumana kube njalo kuze kube khona phakade amen.
True.